Wih, sedap. Kopi ayah, rokok ayah. Aduh. Rokok ah. Hei, Wih, Kun. boleh. Sinyato, Kunaon? batur aing kemari. Walat, Wih, kualat kunaon? ngopi, ngerokok, serangan be. Eta aing ka dia untuk nolongan sia. Kunaon? Heeh. Mau ulah kualat. Dasar bae sih hayang ngerokok jeung ngopi, mendadah doang. Ulah kabur sih Bono. Wih, nyok. Edan. Harangat watar. Wah tuh herang Pesan tuh sia. woi bisa Iya, iya. guys ya atau biasa ndek ieu Pak Apaan sih, ya? nganterkeun si Tari Tekan si Tari. oh Si Tari lagi di situ di tensi belek si aing tadinya lo. gimana Di masih belek mana labu yo. oh Karena kayak kuan ditolongan aku si belek heula ditolongan. Kieu yo. lu bener sia Pas di ice teh nya sia. alun Jakarta eta budak Film India. kuari di mana eta budak Jadi itu keneh. Haramja dah bener ka di ditu Oh, mending toong sia di tu. oh kedong aing ka ditu nya Oh, ku yang jagaan motorna. oh Abono. Tari. Ke pasarnya. Kok nyaho? Nyaho tadi aku ngomong. Emang akonya ke mana gitu? Konya tadi di gerokun mana? Kita naon meureun? Terus mana ngomong? Bun, amun aya Tari anterin ke pasarnya gitu. Oh, hayo tuh. Nah, itu. Mana yang ngomong tadi? Udah di bensinan motornya. Belikin rokok be jeung bono cenah gitu. Berangkat ku Ari. Ayo. Oh. Pelan. Aku dulu motornya. Oh. Lagi di deui beak ke bonoh mendadak. oi belek maksudnya nanaonan ngangai si Tari Woi, main ngais bae, ngais di mana meureun teh aya ge eueuh ka dieu. atuh eta cek si Bono Cek si Bono. oh Ih, buku tadi ge main ngangisep rokok aing, kopi aing ku maina beak. Dasarna teh kadingan hayang ngopi ngarokok doang. lu bener sia Oh, kok di mana di mana? di ditu di motor aing Di motor sia. oh Wah, dibawa si motor sia. lu bener sia Oh, main apa gua tadi ge nipu ka aing. wah ya keur dikumbah motor Ndeh. oh Ayo tuh aing ngilu ayo. Ayo, aing dah tuh Bono culas. wah lek bener bae motor Deh, aing eueuh Tuh kan cek aing ge bener. Yang tadi ge atuh tadi ge mah nipu aing. Tadi motor di mana? di dieu kuing tadi di 8 heuh Ayo menjegat di jalan deh. ayo tuh Ayo. kurang ya habis Ya. Tangguannya. Sampai isu di Tangguan, tenang. Aduh, rame amat di pasar. Ih, Abono. Teti, terus di mana? Terus di pasar. Oh, ini kemana? Kuis. Gue ke Imah. Oh, Ayo diantarin yuk. Oke. waduh nah jasa Ayo, ke kamar. Urun, di dieu naran ieu wah motor di bae motor aing Yuk, Lek. nah beuheung lagi yuk mamawa Oh, tadi si Tari maksa aing tah anterin ke pasar kaget cenah.
Gimana itu kene? Turun. Ayo. Kok ampura woi, dapat aturan woi. Dua, tiga. Tege siap. Mangkana ngeunah jasa sia tak rasa wen. Ayo. Mang Awas ya.